Oye menima, mensang roba. O sakura mama. Osi asie. Che tama. Tumi nya me fa me na moti am me fa me. Wan te Okomfoo bi na ne friend Kolegye. Aya mia, Eya wa. o me na me wiade beblebe wa astan. Na me wie kura ba nyina. Wo me flow vibe no pano. Una afla me vibe. Me na me flow vibe no pano. Una afla me vibe no pano. Obusum kese so aga me no. Na sa me ka se ni petitiri bi. Me Na wo san se hu na wo busabusa me no. Wa se mu ni mu de. Odi wa ba se me nya hu ayi. Eja Samuel mo busa de oyeye. Oye de ayi. Eja Samuel kan. Eja Samuel. Oye odi ayi. De na odi cast ni ye adwuma. Me de cast ni ye adwuma no me yo se a woyo. Eni pekum ye me hobby. Ye hobby. Enti no odi asem ne be da me sa no. Ne twa se me yesede me ye madwuma fa. Enti twa ho na me nya madwuma. Odi wa je me sa se me nya hu adwuma. Wodi atumi na wo. Tumi be na me wo. Edi atumi na wo. O pesa wo mi tumi no. Edi atumi. Swagger. Wo. Me. Eya wo. Me de swagger. Swagger. Obosom kese ye swagger. Me na che dia na wo. Tumi be na wo. Tumi be na me wo. Emla ye chiche tumi na wo. Na me wo. Me di application koma amotia no. Se me pese me nya tumi. Na wo wo hene fa. Na me wo hene fa. Wo tumi anka ye kwa graduation man o. Na me wo. Abosonfo kwa graduation. Na wo asia. Wonso so wo tumi. Ye celebration. Tama abosonfo kura hia o park so. Ani obi e kire ne tumi. Na wo no abosom kase ye ji ase. Swagger. No wo hene. Na wo ho dada. No ahyamase. Oje wase. Ya bubo roko me hu meti ne din. Why apprentice? Me sata na ma bo me degree. Papa bi. Asia. Me dey dynamic. Me nim se ni petitiri bi kura na me ne ekoko. Se bra na me kum. Me mla de kum. Bra na me ya wo adwuma. Nti na chese wo na aka se me hia o park so no. Ya me park. Ye yada. Nka kwasi antokwaji anka me ekoko. Se wo nimu bia. Wo me hia park so a na akwa de se me bu a kire ya. Ese me kata mani sei na me twitwa so. Krache we na podia na mo me kame se na. Woni me se podia na bom me ni ya me ya o. What ya se ma me kan. Mani ba ko ya me ya. Apollo enya me mpam kwase asem. Fa podia na kwa akire. Na na po. Woni betwa me me. Akwa watiti. Me kire wo se tumi. Me be boss e dwie. Kame. Okay. Kalipo. Olele. Me pa de me ba. Aje. Ha, ameni. Timi tumi no are ne se chips no. Mare. Say twu aboa. Me powers pa no are ne se ncheri no. Mami odede. We are fun pa what? Say twu. We are fun pa. So se bo what? Me tumi no are ne se dwie no. Ave. Aye amare. Mate. To. Okay. Wo be dey. Be beto. Wo beto. Akoda na ade. Tambo so bien. Why there? Me your friend Olele. Ana Kalipo. Si asem se bo. We your friend double silence. Owa. We your friend double silence. What you want me? Akamsa. Swagger sana odi abon. Me mo aya pache na ade wo nsa na wo beso. Sa abon we me ntone kwa. Sa kam. Me bubu kra. Me beje mi tuo. Wo beje di e? Tuo. Fabla. Wo ti tu. Kai na me ba. Why dey? Mate. Oh ya me twe. Ma me ka secret bi nchire o. Ka secret.
Oye menima, mensang roba. What's a crop papa? What's the idea? Tama. To me, I'm a farmer, and I'm what I'm a farmer. One to Okomfoo be near friend of Kolegye. I am here. Oh, men are not me via the baby was town. No, me via Crabena. What dear Moody cried as some Moody agronomy. Me a trio, make a money. Would away, and you if you said to them, the diablo, chairman. What do you mean? I declare the crogging, I declare the crogging, I declare the crogging, Atikatika, Atipo, Atikatika, Atikatika, Atipo, Atipo. Ade wapla. Wonya mi oya. Bema Bediide kate kwa wasoni yeso. Asia. Na wo be kwa na di kate kwan. Wompeto bi ni ana fried rice. We nyina na me se me ba akon. Wo delay fight pa. Now say wo be there, wo be ja na ya na. I'm 2 minutes to be continue. Wo, he, me ma 2 minutes. Enti wo kwa dey. Wo kwa toilet. Ah, na me dem akum. Mama come back to me. Na wo toilet road, me wo paper wo ha be je. What all it was on you? Anti afi na wo duro no ane no ho e. We nyina e kire say, anya mama paper why? Me wo paper sini. Mepe. Wo dia wo jimi no kogu ma me na eburo no. Na fa ko ne. Me ka me se na mebo dede. Mepe mama come back. Ye fast, me twa me jira ha ye atwa wa kun why? Wo dia mo jimi no ka kwa ba de twa. Wo ba na me kun. Asia konfo a wo ba ko a toilet aka. Neba. Ka ho na message ni me sa wo program bi ase. Akwe wache ho ana watwi medi. Swaga. Kwame Swaga. Mamentua. Swaga. Obozo mkazi ya Swaga. Hello. Hi. Uwe o makakra. Me pacha o mana mi musa wasem kakra wai. What's out here me? Swaga. Wonya ana me ko program wai. What am ya? Ana wajimi ana obi aye kwa den wadwane. Na me ntoa wa wajimi ana adai. Ni hedi akon na wadwane. Ah, adani e wo kon no na wo dwane. The man can't just me and we didn't cut and quite me become a talk. Asia Okomfoo a wo ba akon no akodi kate kwan. Na we nyina me ba me di fried rice. On se de me see fit. Me we bo fleck akra. On se de me fitness wo soro. Sa na ye de kwa akon. Na de wo kodi kate kwan. Why like kra? Anka adwonso wo. Di haye no ne ma me nku ple kwan. Me to no why? Ha? On se we need you. And anka oba wa no ya. Me to no why? Ma di awe ne soro. Ana wo lafi. Wa unim se me ko program. Me mpese me delay. Ma me nku na me nkwawai. Ka wo last player. If you say nkwa ba wie. Last player. Abra na botere nya botere. E di asem Nya botere. me ko program ma me nku na me nkwai. Na o invite me program. Me nyi asia na be de o program na se. Be se no ma me. Wo be pa ba lu ana ba ya MC. Chia. Ene nka me so ma Jimmy. Comfort Swaga. Comfort Swaga. Ma me pa balu. Wo se be pa balu. Balu na me de be jiji ska kakra no. Wo se ba be pa no na wanom na me pai. Bema, so kan last player na me de me nku. Me to no why? Me to no why? Wo ko fatu yo. Last player. Una oda no. Me na me jina hey. Me to na Swaga. Me to na Swaga. Ako ebodi nhyeda nye fa biasa. Ako na ne diet nye. Ne diet nye. She. Bema Bediide na wo ya wo de kwa asamado yi. Wanya body we sansa na wakoi. Ni moja anye. We ni bonja ni. We di oko asamado apole ni obenya. Me jidi pole gas no. Obiampe no. Chia.